KT Lai Channel Azomi Vialte Nanza Kantleina Zarkhatsung Thong Pangthar RL2 Suimen Thong Pangthar Tlangpi Mizoram Governor Pu Vokom Puruso Thaman Longtlai Alut Yanglai Association General Conference Voikul Ruknak Chu Tuak Te In Nge Kho Ase Longtlai Khopichung Zalampi To Thatnak Cha Tangka Singkul Lesari Ro Khan Ase Atua Thong Pangthar Fiang Fai The Win London King College in PhD scholar Pakhatni LAD Shimen Office Atrol February Heriati Longtlai Arakpan Changmi Smidana Saikia PhD scholar King's College London in Arami ni February Nikolenilia Khan Lai Autonomous District Council Zungpi Longtlai I Lai Cha Atol Rel 2 Lai Autonomous District Board of School Education Department Atroli Hi Department Zungnol Ngai Tu Na Amuton Na Achim Nakanuak Smidana Saikia ni hin Kahon Naksulam Chu Northeast India State Pani Assam le Mizoram Chungi Autonomous District Council Pakhatle Pakhat Karlak Chon Fian Asitia Achim LADBSE Zungnol Ngai Tu Amuton Naka hin Nungak Smidana Saikia ni chun Zaidinda Hiditluki Nanmi Phunhol Mangtu Nantlom Kau Chungi Lower Primary School a Mizo Medium in Chonnak Nan Kalpi Khone Kakoro Ahar Ngai Tia Biahalna Katwa LADC Umtupung Arian Chwanle a politics kalpung a Chong Fiang Dingi Arami Nungaki LADBSE Zung Boy Puze Zarhirni Lai Cha Tang Khatin Tang Rat Chau Alakai Narak Pek Chatti Biana Hi LMG ni kan thei Mo ram ngai Chat lo ruanga kan tu fa cha ro sung ro ta ko kan nge lai lo ti ti nungai te sitia pu age chuan om ni ati hi bia hi February kulle ninga chun huwa amazung chambari MJ Longtlai district member maya achimmi ase ama mu tongi akal mi sinahin Lai Autonomous District Council executive member in charge forest department ni chun thal cha na chu achang ruanga kho arau chari khoti jong alum thwa ma phone cha a me kang chu ati nung I ral ringte I khwa kan sak a her chun zalam kami thingphun mi te na kan hum ha a heri ashok shal tu silowin akil veng tu sichiau nau si te achim phone Longtlai district MJA member Paul ni hin andu hermi bia anru avei harset nak asini antun mina chu arak ngai pek na leya asi khona gin malak pezul adim bia in EM ni hin arak le na ti kha kan the pu age chwadom hi LADC second installment tangi conduct press tour ngai ding kong MJA Paul ni hin anchim pi phone ni thate in ani ni hin arak ngai pek na LMG ni kan theini nga LADC Information and Publicity Department conducted press tour cha hin tangka sing ni lesanga chia asiti ase Central Yanglai Association Swai tu tharne charge unlock chang February Nikolin Nilhai Ruk Chun Nuwa Khan COLA Zungpi LADC Complex Longtlaya Central Yanglai Association Swai tu thar team mi polni Swai tu asilia mi sinin charge unlock Swai tu chingna hi president a Pu LZ Luang vice president a Pu V Thangzau general secretary a Pu V Van Lian Shin secretary a Salai Arlan Nim finance a Pu Silan Munsiam treasurer a Pu F Le Ro Thang Ansi Swai tu thar cha I team mi Pu Van Lian Shin president Pu V Thangzau vice president Pu HC Van Le Ratpui general secretary Pu ZH Le Rindik secretary Pu LTZ Langva finance secretary Pu F Le Ro Thang treasurer te nani Swai tu sinak charge Swai tu chingsinin anla hi chana hin Pu LZ Luang outgoing president ni tlingklak lo bui Swai tu asinak zona atron pilini thate I antil kam ruanga nunglom nak bia achimti kha kan thei Mizoram Governor Pu Vokom Puruso Thaman Longtlai alut February Nikoleni Sari Chunlana Khan Mizoram Governor Vokom Puruso Thaman chu Mara Khwalipi Saiha in Lai Khwalipi Longtlai Arakphani ama lomnak ipum Deputy Commissioner Zungpi Tuala to Asar Ase
hi chan hi Longtai District Additional DC Pu Arlen Sangwai ni ashwai Governor Chonglom Naka LADC Art and Culture Department ni lai mi phunlam polo tole chonglai zon anpia hi chan hi bia achin naka governor ni chun non governmental organization Paul Rian Tran Sung hi fakling asi literacy percentage Mizoram chu asang ngai asina in hilong hi azalo ramchung le ramle nga rian twan khawa siding in thiam nak le herte achim hi chana hin Longtai Khopi chung state chawza department le LADC department phun officer na leya staff je moza anitel acham chunga governor le hin Lairam Motherless Home LADC office complex Third AR Battalion mun thingka le Longtai Greater Water Supply Scheme rian twan nak mun chon hu na atrol Returning officer le polling officer poll training pek an si Lai Autonomous District Council Huap Chung Village Council Somkwa Pathumi Thim na kumding cha returning officer le polling officer na cha I ruat mini COA le ho Longtai Chia training an ngi State Election Commissioner in Pu H Darzik Secretary le Pu H Lianzel Deputy Secretary ni chompiak na khian pe hi chompiak na ka him political party le candidates cha I model code of conduct Palswa na kho na kong kaule thilpoi hardang te na chimlang ansi rakwan chang ban to khan LADC chung village council thim na khi march nikul ninga a vote thla ka silai nu cha village council pakhat pawa sit pakhat thaupiak an silai chun VC jam kumthum arak siton mi chu kumnga asichang lai central chawza in tangka tam ngai te village council cha hin na be se kho asichang lai LADC Jawzani Mizoram Governor Chonglom Nakpum angai February Nikoleni Riat Jing le khat le chewa khan Lai Autonomous District Council Conference Hall Longtai LADC Tongi Arami Mizoram Governor Pu Vokom Kurusu Thabanchu District Council Jawzani achonglomi amalom nak thilpe ka lai thwam thil chongnak angkeleng le puansiang wa anpek chan hi chani bichim tu pakhat pumun she vice chairman planning board ni LADC thoke nak sullam chu kanmi phun le sinak rungveng na se ti ro na ka umcha ase chun nol ngai nak tam de pe kan her kong le Autonomous District Council pol cha 6 schedule amendment tuana to asi khonak lai lam na kan kol pe ka her tia governor sina hin achim governor ni chun hi bia hi tha te in vanchalulo asi khonak in lam karak daplai ti achim hi chani LADC Chief Executive Member Pu Vizir Sangni ashwai LADC Department phun zung ayo in Governor hi pangpar pek chan asi hol khatte in officer le LADC chung twan tu na ankal tika LMG ni kan thei yang lai Association General Conference voi kul ruknak chu tuang te in nge kho asi hi kong hi LMG ni zarliam chi akhan funding asina in rem lo nak omronga kan program ban tukin kan kal kholo cha kan phuang kholowi watchom bi muni wele chi wipi raknei mi chu February ni heriat in thok asi nuwa February nikul zana achia lamkal zathum reng lo umna conference khwaliana rakwa si ban tukin Minister of State Mizoram Pusi Munyan Chungni aman pi hi chani bia achim naka khwalian ni chun kanram asi bantukin asi khonak chungin lai ram hi kan hum ha ka her chun lai kan si bantukin lai hol hi kan thia me her leya kan hum ha zong her tuk mi asi changna usi tia chim hi conference ahin shwai tu thim na ka leya beche agenda lei thum adi lakin natla ka si chunha laki theitlei ngai asimi cheu khat na chu Longtai Khopi chung Mocholam pi le National Highway 54 lunglei le Longtai ikar hi tha deu le thong deuin to that asi khonak lai OLA ni mala se District Hospital Longtai hi atuna kin thom that asi khonak lai OLA ni mala se ti le zo cha chwa border trade center hi Mizoram Chawzani Zorim Pui tia min an kan sakpiak mi hi kan ram chung le nol ngai na ka si bantukin lai ram hauka lai ram gateway tia thending in siwai le ni mala se ti te na ani tel Central Yang Lai Association shwai tu na ni Mizoram Governor an hu ton February Nikulen Nisari chunnu akhan Longtai Circuit House Electric sanga siwai le shwai tu na ni nai te hi OLA conference beche tlamtin khonak lai Mizoram Governor Pu Vokom Purusu Thaman Anthony andu bia anwa chunhala ka chumpo Warren Electricity Department a Executive Engineer Longtai
ni nge kan du Zalampi le district hospital tha deuh le thuam room deuh kan du chun kan nol ngai na ka sikau mi zo cha chua border test center mina zoring pui ti mi hi lairam hau ka ti kan du ti te na atel bia thai asininga governor ne hin Mizoram chief minister karak chimpi lai atlam tin khonak lai fak pin karak chang lai tia ale na ti se Longtai district SSA project coordinator to state IO in meeting at holding in Delhi akal Pusi Lomsang Zwal Longtai district Sarva Shiksha Abhiyan project coordinator to central SSA appraisal meeting at holding in Mizoram state IO in February nikul niruka khan Delhi fu in aliam ti kan thai ni zai muza meeting achut nuwa Pusi Lomsang Zwal hi Mars nirata kin Delhi chwata kin Longtai hi avel fu than te lai ti kan thai chi Pusi Sangtung Central Wele President Araksi Changmi ni akan liam tak Pusi Sangtung Pusi Khwai Kungle Pirul Tang Karlak Fa Pariat Lakin Upat Lein Panganak chu February Nikulini Thumza Le Suimilam Pathuma Khan Lairam Christian Medical Center Longtaya Thisen Sangjot Nakin Alia Kum Somga Pasari Pusi Sangtung hi Longtai Chan Mari Sangin Khosami Asi Anupi PR Lel Phaklan Le Afapa Lari Laram Dingthatchu Pusang ni hin akal tak na ama hi kumsa thongkhat zokwa somkwa pali in thongkhat zokwa somkwa panga akhan Central Yanglai Association President Araksi Changi Tram Khat Chung Si Waile Vice President Asi Leya Advisor Tram Hi Chung Arakum Jang Phone Krifa Buleya Baptist Church of Mizoram Chan Mari Longtlaya Alohi Athi Tianga hin Baptist Mi Papol Chan Mari Unit Sunday School Committee Chairman Le Krifa Bu Upa Si Chun Mizoram Chawza Tanga Forester Rian Tlai Leo Mi Asifon LMG ni bia kan thai ninga mipi ni anui tuk shingshani arwak hum zan zonga nungak langwale nulepa anin khate in anchu ti ase arwak hi February kulini ni nikhat nia chan mari than mola thalia masi Lairam Media Group ni chun pusang tlung ni akal tak mi achung khar le hi atwar pi tak taki pathian ni ama aina chuak mi thangam nak pe kauna se ti kha atha champi na ka se LMG lai idol halterna ram chung ram leng lei lai ram media group lai idol kol nak cha twan vo ngai tu tam deu rem lo nak phun ronga organizing committee meeting thot asri lowi chu cha chun thil tuning kan iso pyak khawri lo lasak zom na ki tel atim ni na arak don peng dingin halternan se malak du bantukin aran kholo ronga mipi ngai thiam na LMG Longtai minin kanin no na Longtai khopi chung Zalampi to athatnak cha tangka sing kulesari ro khan si All Vehicles Owners Association Longtai ni Zalampi to athatdui Mars ninga thokin total ben to antim liawle Yanglai Association General Conference Vachuan pi ni Zalampi to akonga chawza nol ngai tu na hmuton si se anti liawa February Nikulini Ruka Khan Engineer Malsom Donglian SE PWD ni chun hu I ama azunga National Highway ni atan mi Longtai khopi chung sangkip I OLLA VC pole motor ngai tu bunha chu meeting angai pi na I hika him SE ni chun khopi chung zalam rock mi to athat jan chu twan zok asi khonak live malak kalpi asi biale Central Waile Hall thokin lung lai funak lam chu contractor Bengal Prakalpa Private Limited contract mi chu tu thani lerat longa khan fil fight in dongtar asi cha department laini malak nak akal pi lok kho phone lo liawa Zalampi thatlo nak fa deu nak to that nak cha tangka singkul lesari leng ro khan asi hikala ka hin singkul chu mo fel asi chang leya rianjong twan sam thok chol asilai ti achim apum mi pini chun aronak te long to alawin apum puluki black top deu si seti andu bia anchim atui Zalampi rona arwang chem chu contractor ni rian atron kholo cha asi ti bia kha meeting a hin achim chimlang ase thongpang thar long tarnak lai thongpang thar tlangpi Mizoram Governor pu vokom pulusu thaman Longtai alut Yanglai Association General Conference voikuli ruknak chu tuang te in nge kho ase Longtai khopi chung Zalampi to athatnak cha tangka sing kulesari ro kharna se khavial khato zar chung thong pang thar kan ban phan ko mi chu se